Sure, wanna run a repsa. Sigo machine, nunga tata say stay calm. Don't say machine, it repeat it keys or a 2-piece. Forget no matandi kishi. Them pillow is a costa. Kogen ama osta. Ambela pezulu ngati singo Harry Potter. Zodluwa zingwenya awabona malo costa. Don't sports, don't see goni so. I'm a panzola for life, jengo puga laugh. I'm a chita hezi ane plan when I'm pumada. Ema magdala skula, jalos pitching gula. Swing is the khin. Excellent Fetu, we back again with another hot episode of Mama Drama right here on Rich Nation TV. Njengenjwayelo bafethu isikhathi sakhona sipalele futhi bafethu. Sipalele namhlanje siseli high bafethu. Khona uma isisto khalayo uthi ufuna simsize ngomuntu wakhe. Before ngizomosha isikhathi ngifuna ukuthi sivele siye kuye straight size ukuthi uthini. Mara before ngizovaya, please don't forget to like, share and subscribe on the channel. And the guys kusele kancane ukuthi si reach 1000 subscribers. Asubscribe bafethu kuze nathi sizospana sinomfutho. Danko. Hello sisipaliso kai? Abutiki kai? Kishap my sister. Orungwaletse email ya gago ke thotsa bona. Kitsa ke bona email ya gago zanga ke sa batlo senya nako. Kitse ke kitimele mo le hae. Ke re mo le hae today. Yeah, ke batla umpotse my sister gore problem entle bothata ba gago ke eng? So chong like ke na le hlotswa ke baby daddy ya ka ne since motho a itlo rekela ngwana diphahlo tsa Christmas bo like yo o dey like go tsa bolena ne ke rekela ngwana diphahlo tsa Christmas o itse o tla taba tsa bo di Black Friday mo Black Friday ing stonyana sa so and Black Friday se fitile right o chef ganing fitile Black Friday kana go like yo stonyana tsa mo ntsi ke lang go jole Black Friday fitile mantendi fitile active ke go re nje bona o reng yena ha motsisa ka tabeng na le phone call tsa ka sa araba motho since it's Black Friday akere ke le makatsa mo phone la matsatsing ang arabe phone di WhatsApp una lo mzama di Facebook ke mzama still ha ona mang arabang motho ang arabe kwa WhatsApp kwa Facebook kwa phone call mlate ko gabo no tsa shem ke yo sibile ke khatsetse ke motho ko pa tse ko phone ke kopile ke ngotse email gore nge ngthuse shem ka motho kening batho ba modimo wena ka mantso mangwe o tshaba go ya ko yena o liwa the thing ke zamile ke hloleile ke oh okay ai ke a utla my sister nna ke tlo thusa bana ke tlo thusa and yeah ke tlo thusa go tlo bonagala my sister ha ke ipotsa fela batho ma modimo yo nna fela ha Christmas ke re tswa re shiri tonetse mahlo phela re shebile Christmas ha ke re tonetse mahlo Christmas ke a hle batho ma modimo a bo my sister re ska senya nako re no ya ko yena bana let's just hope re fitla kwa re tlo mkreya a bulele tabeling straight dilo di be sharp a hle ska nna jika hle yo nna Christmas ke re shebile ngwana ka ena tlo tenang a hle batho ma modimo and bana ba understand right ele tlo ngwana go tlo mama wana ba mapere nna tsa ka kara ngwana understand gore chelta e hlakane o papa senda chelete o itse keng o tseba gore ha batla diphahlo tshentsa di create and vele tshentsa di create ele betle ma di create khotse ngwana ele plazele ke special size ntato ai mosi vele aibo yena plazele ke una majwala what's eng go go mbona like wena o busy like o ya mnateng ho mnatena wena ba poster wena eng gore nje ho mnate phelo bai ke jwala ke post king o king my sister riska sinyana ko re ko yena my sister re mlati are o ka mthathe thank you zodlala le madaisi yena o hello hey hello timalang XX putiza okran putiza na ko ba shata le batla ngwana ka hle ko ba shata my sister ngwana ka mo my sister mama my sister ngiyamcaba umcaba kanjani umuntu wakho nengosi na okay thina zele yona le uyangithola lenda ngotibona lengosi utsiba watsiba una lengosi okay itina ngena ngosi utsiba ngona lona ngiphatha kantona nje my sister dikatse lapha zotho are mhlalosetse pele taba ya story gore re tletse ha o tlo re bua ka diphahlo ena gati ya empetso re bua ka diphahlo ka motho empetso re bua ka diphahlo tsa ngwana wa itse okay sheba prayer ka nena ke nna Rich from Rich Nation TV ne ke ngwale my sister my sister o sheba ke ngwaletse ke my sister ntshole my sister o re wena ko wena baby daddy and wena since promisitse gore o tla rekela ngwana diphahlo tsa Christmas ka Black Friday and Black Friday fitile
sure wena ke yona ke bona bothata bo ke bona bothata wa botsiba bothata ke bona a re tlhalosetse re ntle go etsagala a tsa lang ne ba ntshepisitse mo jarteng gore ba tla nka tšhelete antšhola since le toba tsa Black Friday antšhola ba qeta go etsa di-sales tsa bona ke le time le late ke bona ba nang le bana bona wena o etsang le time le late yona ba bana le bana manje para ka wena o batla mpotsa gore wena o shebeletse ko le oleding le time fela a o spana since ke sa spana sure o tila ka le dice dice go pusha nako fela tsebo go pusha nako ke ludo fela ya kasi okay manje praka re etsa jwang cause my sister kiyo walla mona walla like walla tse ba ntshepisitse le nna ke tsebo go dintsanga ke go sa tsebeng ba pressure ba tla tsena ba sa tsebeng ko ngwana wa tena ke go sa tsebeng ko ngwana wa paga ka ba ke sa tsebeng ko Black Friday fitile ke go sa tsebeng a ke posetse ke December already ke go sa tsebeng mo ndi tse ke posetse sheba wa my sister na hamputsa o re yena o a read ka gore Christmas e fihlile wa ntshwana and ngwana le go majala bona o tseba o posta majala praka jala bona wa jala o vyasa o nwa jwala o re ke diphatlo tsa ngwana a ke vali machita na ke sa re ke jwala wa sa shete ba re kana mpia kana o isevele be saiteng o vali machita jwang ba go ma dipia tse 5 o tla dipia tse guys change nyano ka ipogotela change ke motho o pogotela change a motho o pogotela change o phanna o vyasa mele go phane ya le motho mara ga tla reng ha o thola di company di tletso tla etsang o tla etsang o tla fasta no go tsa ngwana no tlo go tla etsang amutsi no go tsa ngwana no go tletsa lang o etsa ka posa nkere o etsa ka poso o ra re my sister ke ene itsinga ba tiri Spanish protection green my sister ke taba tsa hawa o hlona bona ba dumella eng ena o dumelletse eng he o tshilo fela a ka tshojwa ning na re my sister wena o tshilo vele gore ya goba ga mpika lo mpika ngwana o vyas kwa ka wantshwa jale ngwana ha tene he na ke khona o dumela ha ke khona o dumela o khona o dumela ke re e la ga o dumela re nna he ke a nna kanna ke ga se ntho wena o dumela khona o support ngwana he my sister ka re ke utla tabeng ko the brother o re wena o buditse gore le tine before lira 12 wena wa re ya go goba ke re ntshwang go batsa o mo go salang hele ha re heke ke go ke dumetse o re nna ke nna haneng ke ha re heke han yena o mohole na o dumelletseng ai braka wa utla go se ke tla re mona mo ja ga Spanish a mtshepa le ne ke ga mtshepa ga tshepane ba fetse nna taba le nna ha re yo go ngwana o teng a ke re ke mistake ho tsetsa my sister okay fine na ke batla understand be patient ka di ka taba tsa ngwana ska ditata din mara praka problem ya gae ke gore no ke December bona ngwana ka Christmas tshwentsa tena tshwentsa apare fresh tshwana le bana ba ba since le newborn ngere okay le newborn ga o tla tena le newborn wena no sa tena le newborn no sa tena ga nte re bolela ka le newborn na ke nano ka re ke bona bana ba bo ma 5 years o mqetetseneng praka ngwana last week last week ha mang ka jwang o na le maka haibo last week ngwana newborn nka batla nka le ngwana newborn di phahla ba re boemo he never ngwana newborn ka mlalele phahla so newborn ba newborn mo harela ka lepae mo dula ka tlong go qetile nka le ngwana he wena praka wena o wa re shashaya patla tse di batla ngwana go tsa buti o na le 2 years ngwa samtse o na le 2 years 2 whole years praka ngwana na le 2 years ke le newborn me ba go buka ka ngone wa ka first phone ai la go ka wa di taba ni first phone ka ke fing buta a buti go qetela nna ke na le ngwana ai one le le go o ngela ka totse sa tsebeng ga mo tsebile re tsebe a re ahle praka wena re botse ka ngwana o bolelang ka ena wa le nyuko ke mtsotsana le ncusi mo sifing o tsena no ka re ratla praka re botse ka le newborn le bolelang ka lo ka newborn fing ba ka nuse ke na lona fing ba ke na le ngwana wa no mo tsebang le ngwana le ngwana gona le wena bona o sa ka ntono mponsa yena o no mpuela maka gore etsala wena ke le mpona ke na le ngwana na ba ngwana o tle le mpona ke na le ngwana o swao a ku understand praka o swao mo family ka baleta
taba tsa hao ka motho o tsetse hole kwa le tshwadi tsebeng ska ba le ska msha ska di balela taba tsa ke di bale ke mo jwang no wa le tsa hao o no wa di balela ke di dumetse ka fela mo Preka angazi ukele noma right noma uthi 2 years lutho abuthi uthona samsupport vele uqalo ngibeke ngimthe khona kimlatela nguthe ka support mangala manje bazofuna impahla manje ngo7 ukuthi my sister hello abuthi uthi kutoza unu samsupport vele ngona tsona butse ngwana na ufuna na kuthi uyibutsa ntato sethi ngwana na how many years hayi phuthuleni instead of go nna re tlo buisana o kgetha go lata out ya o engwe o tlele ona a ke wena unblockile hello go phone uri mblokile ezwalo machita blockang bokele ba bona ba bulelela kin don't call you again again blockile tsa social fela even go phone tsai kai he cause ingisa voicemail every time na go phone phone tsai kai lino itimi iphela itima o phone sa kodisa ka peti kensha sport test go sa phone nna he so my sister o chora o phone wena petri ikintso ichonga ke hayi ke na khole haya ngailaita no tla petri half okay Praka na ke batla o mpotse ka tabe ya gore wena o na le newborn and yena a tsho gore ngwana ga o na le 2 years ke le lefeng newborn lo bulelang ka lona Praka ke lona le gna le yena le a go bona ngwana ka go ntsenyana ke gona le ni bona gona tsamaya ni bona gona tsamaya ka maotona a ke re na wena re ntsa my sister nna ke re na le ngwana nka mpatela ngwana mongwa newborn nna na nka mpatela ngwana newborn for diphahlo ke bo ke go tlile o tlile out chao no ke out cha gae mang wena ke mang out cha gae wena o tsebe ba even if wena nna o cha gae ke tsiba ke go out cha gae kwena o cha gae o ska tshaba o tsaba me wa tsayonja jwa nna ke tlo thusa yena ke re walla my sister wa tshgo gore a utshe imfile ngwana yasichay ha ke mfonela ke mtholi na ke re obvious wa tseba mo didulang obvious ke za ntsola mo didulang uhleza uthola my sister ke nnete eo nna ke dula ke thola o tswile o ile kae kapa ke tsebe o ile kae for ke mthotsa 2 by 3 le teng kana katong tsa ka di Black Friday o re Black Friday a tsebe ho tsala eng ya chatima wa tuka kae o ke na ko a tlo promise diphahlo tsa bese from the dumela weekend ya sho ke dumela cause na le machitano lo ncoba during the week ke busy don't like to lataning man during the week ke busy to lataning happy Praka wena ka ro shapa ka story wena ifa kula twena o sang la tsa o sa tlo go nna ya wena o sa tsa go kwa nna matsela sina na yeah good question my sister wa samlati o tlo mhlalosetso re monna mpethu so wa samlati umuthi ke na lo ra bona o twa sa wile yona my sister o boseliyo if during the week ifa ke yo na hlapa go tlamela hlapise ngwana wa bona so ba tlamela ke yeme tsolo go me le di wena di apeta so wena o ka se gone like go emela gore le solve taba ya ngwana if it's sunny if weather apeta ya na pula ke tlaema gae pula le every day aba o kentse ka ntlong gante ya ke vele my sister ke le mathata ke totse bana sa kene o ke a kene le yena ka mabaka ha ke na se bangwa sa kene why vele sa kene wa sa kene I ke respect grand okay respect grand I citing la ga ke respect Praka na tabe ke tletseng today Praka ke gore my sister walla so akere wa mutlwa ke rwalla ulla ka gore o mpromisitse gore Black Friday o tlo shapela ngwana diphahlo a be sharp mara wa faila and ntse mkwatisang ke gore hantse a o fonela ha o tshole onthola di social media o re mblokile and re na re fitla mo o re botsa ka petri gore every time o fona yena petri yashwa o re reng Praka ke batla re chaele street gore ntse ke tlo go planile phone ya ha wena di bana batho ba mpambisitseng ke jarateng onthola le teng ne ke so ba push le teng Praka wona ke no metsa ngwana o mo se wa tla mona ke street aba relax onthola o motlo reng o re ne ba le siyo ha le tsa tlof and le nna ke dumela gore
le tsa tlof ne ba le se jwale wena ba se kgone ho phanda he hantle thata ba moe kore yena azanga a batla gore re sebedise protection yena o dumetse mara my sister lo wena o ro a ke gong le nna le choice o mholena umhulu mara ke re o tla reng if wena o motsa gore ya go gobatsa a tlogele ka ba sa tloela hena bana se first ne le first mara ke le play ma le tsuge ke le play ma le tsuge ke be le tsu le tlogetse because of refostile re le tsuki re matheteng re le tsuki okay a se mathata next wena tsa mathata batho mathata go re ka ngwana ka diphatlo e se o se ka re mathata le mang tšhelete tsa diphatlo di atla okay praka sheba ge nna e re go butse ne batho ba pressurize mo jareteng mara sheba ezimchita excuse you I week ezimchita utsho gore wena o saimetse tšhelete from batho ba ka mo jareteng I week for now ntshole es wena o le mchita tshwentse o vae o ile phanda o tsebe gore o phandela ngwana gago sure e o ke yeah but ngwana ke tholaneng no obviously motšhinisa gona bona sentseng dileka for no amara praka uzama plan tshwentse uzama he ntse go ke newborn e mathamathang newborn na e mathamathang ena e buang ka hanong my sister yo stress ataba newborn ne hle o tlo go newborn e mathamathang to newborn ke le mathamathang ai newborn mathamathang ka di 17 a re ke be ka di 17 ka di 17 tlabe bona na di 17 atse black friday tse so hamna tso and then ntse anano ka re ka sfi friday fihla ena ntho ka fela ya fihla ne bona tsa ba di 17 he to di 17 wa di 17 he di aksa thole ka 17 tse go tsa le rating ha re sa di thole ka di 17 phela no re bulela tabeleng serious ha re sa tlala di game ke mo nkang di step then Tsefing lo mpofisa for hello bofisa wena o ready go ra bofisa shema tsaba wena ke re ke yona ntse me ga nka mthabisang sheba wa tshe gona no ka ratla a o tse serious ke tloe pela makhaya ke sebo go tsana maybe ke yona ntse tle mthabisang go ke tloe pela makhaya o tlombela mahlo jwang ngwana ka sna diphatla mfamdimo mmotsi ka 17 ka di 17 o sure prako no ka ra a re dlale ke tlo boya yi ka di 17 right tlabe ke setile maybe before the 17 but now deadline ke 17 weekend majita etsa in 17 kana le weekend ne ka ba ke na tsebeng calendar bathong ya samwe mo re tla sheba gan tlabe teng ngwana weekend wena weekend tlabe ke le teng o mtsepi ne wena weekend tlabe teng ke ba teng oh hai o sure prako 100 majita a fitla ga re ka 17 tlo dula ane ba tsama o tlo dula wena tlo dula amachita tsa jwa tsamaye prako tlo dula tla dependa mo tlo wena o jisa team ya machita o jisa team ya machita ba re ya kae ba re ya mo aufi ai ba le khala sentini tlo dula fa se ga tsa ngwana ka tlo ya ne ha ke wa sentini wena ba ka wa sentini wa tsamaya e ba fitla ba re ke event ba re ke ticket ke tla etsa jwang ke a tsentswe ba botse re na le mabaka ngwana ba tlo solve mabaka go ntwe no jwangwe o tshepetse machiteng ne ga tsepela machita tsepetse go ntlo ntjol family tshepetse family ba go sala ngwamela machita o tshotse ngwana phara go tsetsa machita fita ngwana hao so ba ile machita pele fita ngwana hawe aga machita mara ke ntse gore if machita fitla Sunday o tlo tsamaya ke tse o tlo dependa o tlo dependa ba re ke ticket o ba etse ticket o tshotse ngwana wena ticket a groove important fita ngwana ke ana ticket eo ke ana le machita never san chapela ga ona never san thusa sa mo so wena una le worry if machita ba ra impethu na never sa chapela ra ke ona le boost ana lo booster o etsang tšhelete teng if ba boostitse ke yone ke na le hlakantsha me ke reke lebese ke reke wa bona ntse yo wal reka lebese bathong ngwana tsho na lebese taba tsa lebese wena ka rona le bana ba bapaya yena o re ngwana ga o na le 2 years wena o re ngwana ga o na le 7 months e reng tabe prayaka ka ba o na le ngwana le girlfriend e ntšha ke newborn for sure I understand ya na le girlfriend because no ngwana ka na thuetsa ngwana ka hano prayaka re botse fare rena re tletse lokisetsa wena maybe re tla o thusa re o fakele nyana sengane gore ngwana gole sharp mara wena o busy re botsa tlaloko o ra re wena mara nnete ke gore o na le newborn e nngwe ka montle besides yeah ke no tso ngwana ka ke newborn ke mo go tso ngwana ka ke newborn by two yeah go tlola ngwana ka ke newborn he
ga utlwa ba o galimele ba re tlole re ngwana ga ke newborn ngwana ha o na le 2 years 2 years wa mathabata 2 is newborn o tsoba ka yona sin 2 years iseng newborn batho ba modimo tlo go ba go bana ngwana ka le bana ba batho ba bang wa utlwa taba preka ga tse ke mama newborn o bua kana ke re se batla phasa Christmas wa ka lo ba di batla ha di kope tsa o di kopile ke o qakile no tsa di batla o re no wa di batla wa motho ha ke a utlwa ke matsatsi sa tumetse a tumetse ne ka di 17 riatla majida ka re tsama o make sure dula fase bana re tla o lata majiteng mo o ska tla go shebisitse ka batho khululega rena le yena re mtshwe re mo praka no rena le wena re ka batla go shebisitse ka batho please ha utlwile mose letsa jwa a praka re leboga nako ya gago machita mangwe re fitla a re lwantsha mara wena o bile mchita mara gona le ntse ke batlong go botsa yona praka ke gore o ska tshepela setswading wa bona as long as o le mkana o le monna so o ska re maoledi tlo fazaga mathaimo tlo fazaga ha ba paizisa sheba no o ke tlo kopile ba then ba ntshepisa wa ga o mkale ka go no tsa bana ba ithuba itere ba ikai o tlo kopa batswading bao ke tla etsa jwang go bana ka sebi tsa bana ya tlwelwetsa bana ge bona o ifusa pande o sa ba pandeli tlwelwetsa bana government supply ya bana government e ka spile ifa bana chelete fela lena le ntse tshepile government you guys ha yena iphetse government supply o busy like o fafatsa bana hohle mo o tshepile batswadi bao ha bana o rusa yena o tlo thusa bana ba batho ba mnekoti be monna tla lokisa ha preka ra leboga ya o sa le sharp ka di 17 ke tlo buya fela antso and kutsho if o etsa la nix okay go rona ke tla emela update from site la ga so le if jwa ana stress so le if sa le e my sister are mdumele re mtshepe o re ka di 17 di 17 a bona o re ka di 17 a praka re tla o bona my sister o motluila kere ke boletse le yena wa tšho gore yena ne a tshepetse batswading antshole ha phandi ayo income engwe ana leng yona o tshepetse batswading and batswadi bona ba mo paizisisa bona mara o etsa promise gore ka di 17 o tlo etsa gore dilo di fa sharp di be sighting la gago wena o reng ka tabeng ha she nna vele bonneng ba ka ke motshepane le na re Black Friday fitile ke ditse ke motse le teng se teng o tshoreng if majita a never a so a tsaya a ke motshepe ke tla bona ka ena shem tse tsa reng a ke motshepe shem ne a ke motshepe mara a re no motshepa ganyane my sister a re mo 100% re mo fa 50% nyana ntse 15% le 2% for sure right for ena 2% right ke gala o disappoint ne yo ha atle o tle ke o tlo makatsa ngwana ka yona una le o ke newborn jwale mara my sister a re tshepe gore no o tla ba changeitse o tla ira plan before the a ke re o tse before the 17 if go padile ka di 17 so na ke kopa gore wena as soon as a o sendela chelete o a reka diphatlo tsa ngwana o ngupdate gore ka di 17 ke skatla if a rekile mara if a sa reka o mpotse gore ka di 17 ke tle ko wena ke mboela wa bona re tlo etsa taba before ke tlo tsamaya my sister ke batla o mpotse gore sponsor ka se tshwere jwang ha ke le boshe mosebetsa o entse hantle tsebo o entse hantle sheme ke a leboa no re metse di 17 akere or before di 17 matsatsing ao a di 17 ao re tla bona ka yona mara o tlo etsa ntshwera nna ke a ba tshepa batho ba tlo etsa o tlo mtshepa bana o mtsibi ne ha o mtsibi ge le jwala hai my sister ke a leboha my sister ya o ka emela mo le passing re tla re fetsa mo re tsamaye ke feletse go bulela le babugele emakhaya babugele emakhaya hai mfikile la le haya bafethu ke buletse le bona ke ile ko yena mjita ka mthola mara yena umputso re ne ba mtshepisitse Black Friday o mmoditse ke gore o tla metsetsa ntse right for ngwana mara batho ba mtshepisitseng ba mo paizisa abana so o tse before the 17 o tla provider let's just hope gore o tlo ira ntse right dilo di vibrant and before ke tlo tsamaya guys please don't forget to like share and subscribe on the channel. One thing again, please help us reach 1,000 subscribers. Sele kancane go setse ganyane danko.